Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya. Hari ini kita akan berkumpul untuk melaksanakan tadarus online. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membaca Al-Quran bersama-sama, hati kita menjadi tenang, iman kita bertambah dan mendapat pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membaca juz 6. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah kegiatan tadarus ini. Jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, penerang hidup kami, dan petunjuk di dunia dan akhirat. Terimalah ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, dan limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Siaran ini juga, tadarusan ini juga disiarkan langsung oleh sponsor kami, yaitu Radio Gebuminang. Kita juga akan dibimbing oleh guru kita, yaitu Ibu Zurniati. Silakan Ibu Zurniati memimpin acara ini dengan memulai membaca Al-Quran. Silakan. Ya, makasih Pendeta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaqulun نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله
رسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليكم كتابا من Maaf, السماء alaihim bukan alaikum. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن
وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه Rafa'ahu. Hanya ketinggalan. oh ya بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما Ahmad, ya. Lam Allah tidak boleh ditabalkan kalau sebelum lam Allah hurufnya berharakat kasrah ya. Lakinillah dengan kinillah. Ya.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Ya Bu, ya kolahnya ya. Qad dallu dalalam ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ya ahlal kitab la ta'lu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah. Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasah intahu khairul lakum inna tahu khairul lakum innahu khairul lakum. Bukan innahu ibu, innahu. Apa? Innahu lagi. Intahu khairul lakum. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walau. Subhanahu ayyakuna lahu walah. Walad. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kafa billahi wakila. La yastankifal masihu ayyakuna dalillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an
Wa may yastankih an ibadatihi wa yastakbir fasayah wa yastakbir fasayah suruhum ilaihi jami'a. Fa ammal lazina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum azaban alima. Fayu'adzibuhum azaban aliman wala yajiduna lahum min dunillah Walai. Dari walanya tanggung banget kalau ya, itu ya. wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ya, Oninya mana Oni? Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum. Yes. Ya, langsung Oni. Ya, yastaftunaka kulillahu Oni, jangan dikasih harakat kafnya karena dia nggak panjang ya. Ya, staftunak kalau mau berhenti di situ ya. Oh gitu. Nggak Ya, boleh makasih. dipanjangkan karena nggak ada tanda panjangnya, dimatikan ya. Ini berhenti Iya. di situ. Staftunak. Berhenti situ. Ya. Yastaftunak kulillahu inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu uktun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha wa huwa yariha walad fa in kana tasnai fa in kana tasnataini Natai. falahuma Inka natas nataini. Pelan-pelan Oni. Terus putus ininya Oni. Jaringan kali. wa in kana sulusa wa in Natas. kana tasnataini natai. fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an falizzakari mislu
hazil unsayan. Hadzil unsayain. Berhenti di situ dong. Sayain dari Falid dzakari mislu hadzil unsayain. Wa in zakari mislu Falid man on falid dzakari Falid zakari mislu hazil unsayain. ya. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Langsung andung lagi. Oh ini langsung disambung bismillah. Tutup kamera aja mungkin bagus. Kenapa sih tadi Bu Erni bagus soal ininya kok sekarang putus-putus begitu? Ya ayyuhan Ya terus kadang-kadang bisa, kadang hilang-hilang timbul gitu. ya ayyuhalladzina Hilang lagi. Tutup Ada kipas nggak ya? Nah, kalau ada kipas yang dimatiin dulu deh. tutup kamera aja ini. Tidak dengar dia. Nggak dengar ya, Bu? Hilang-hilang timbul suaranya gitu. Kalau Bu Erni tadi bisa, tapi sekarang hilang-hilang timbul suaranya. Oh, gitu. Oh, berarti orang sini dong. Pindah duduk dulu. Oh ya pindah dulu ya. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallahi walasyahrul harama walal hadya walal qalaida wala aminal baitil haram. Baital ya, dari wala amin. Wala aminal baita Kan dipanjangkan dulu baru ditasdikkan ke mimnya. wala amina baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa iza halaltum fastadu wa la yazrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. An saddukum anil masjidil haram an taqtadu. Wa ta'awanu walal birri wat taqwa wala ta'awanu walal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmu
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة Ya, harus jelas. Walimun khaniqatu والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من ديانكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم apa Bu Guru? Al-yauma A-nya nggak kebaca kayaknya deh. Wa Al-yauma. atmamtu alaikum Bu Adi nggak kedengaran ya? Al-yauma akmal ya, bukan al-yaumak. Tadi A-nya nggak kebaca sama Bu Adi. Coba ulang lagi deh. Al-yauma akmal. al-yauma akmaltu lakum Ya, terus. al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina wa manitturra fi mahmasatin ghairu mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi muqallibina tu'allimunahun Boleh dari tu'allimu aja. Mukallibina gimana Bu Guru? Dari tu'allimu aja bagus ulangnya. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkurusmallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
dari utul utul kitab qablikum idza atitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hasbi. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Bu Minda, buka mic-nya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum iz amma qaumun. Ma-nya jangan tertahan. Ilham, maka hamnya itu boleh didengungkan dulu, tapi ma-nya jangan tertahan ya. Ulang dari Idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. ya, masih tertahan di ko-nya ya. Mitsaqa bani. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil Nah, udah benar tadi berarti di Israel ya. Gak apa-apa, itu ada waktu jim di situ. wa ba'atsna minhum nai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Ya, soalnya tadi soalnya tidak panjang. Coba ulang lagi dari lain akom. Ya. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum. Ya, kalau habis suara putuskan di situ, nanti ulang lagi di belakangnya ya. Ulang lagi dari situ. Wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannah. Ya, wala tidak panjang la-nya ya, itu kan lam alif. Alifnya kan ada harakatnya. La itu boleh dipanjangkan kalau alifnya tidak ada harakatnya ya. Ulang lagi, la ukaffiranna ankum, ang-nya didengungkan ya. Sayyi'a itu diperjelas baca ya-nya, jangan sayyi'a aja. Kalau sayyi'a itu mati aja. Sayyi'a. Oh iya. Ulang dari Dari la ukaffiran. La ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri. Tajri nggak boleh berhenti di min ya. Tajri boleh berhenti atau jannat. Tajri boleh berhenti. Jangan di min berhenti ya. Ulang lagi deh. Wala udkhilan sampai di berhenti di waqaf anha. Jangan dipanjangkan lagi, jangan ditahan lagi. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Faman kafara ba'da pindah, jangan faman ya, itu dongung ya, nama hukumnya ikhfa hakiki ya. Famang disamakan ke ong, famang ke dengung ya. Faman kafara ba'da dzalik kafara. Faman kafara Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad
dhalla sawa as-sabil. Nah, ini tertahan lagi. Ulang dari faqad. Faqad dhalla sawa. Faqad dhalla sawa as-sabil. Fabima naqdihim Dinya di mana? Jangan ditahan dinya, tidak panjang. Dihim. Oh ya. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum. Oh, siyah. Ulang dari waja'alna. Waja'alna qulubahum qasiyat. Kesehatan nih, bisa langsung ya Bu. Siyah dimatikan kalau tamah butah, tak boleh dipanjangkan ya. Oh, siyah. Selain dari tamah butah, kalau dia berharakat fathatain dipanjangkan 2 harakat, kecuali tamah butah dimatikan jadi ha. Oh ya. Waja'alna qulubahum qasiyah. Ya. Yuharrifuna al-kalima mawadihi wa nasu hazzam mimma dzukiru. Wa suhawwam mimma dzukiru bih. Tasdid kafnya. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bihi. Artikan hanya. Ya. Wa nasu hazzan mimma dzukiru bih. Wala tazalu tattali'u. Bu Minda, zanya panjang karena ada alif di depannya ya. Wala tazalu Wala tazalu tattali'u wala kha'inatin minhum illa qalil. Nggak boleh qalil berhentinya. Itu kan dia berharakat fathain, dipanjangkan lahnya. Qalila. Jangan dimatikan lamnya kalau kamu mau berhenti ya. Coba ulang lagi deh. Wala tazalu tattali'u ala. Jangan tertahan nih. Oh, tadi tertahan lagi sedikit. Coba ulang lagi deh. Wala tazalu tattali'u. Oh, Minda, zanya panjang. Lu-nya jangan tertahan. Di zanya panjang ya. Wala tazalu tattali'u. Bu Minda, zanya kenapa nggak dipanjangin? Panjangkan zanya. Wala tazalu Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilam minhum wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan muh ya Bu Minda, muh ya muh. Kalau ha kecil muh, kalau ha besar yang mati baru muh ya. Tapi ha kecil muh sinin. Coba lagi deh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa sih yang dimatikan? Muh sinin, muh ha kecil, apa deh? Muhsinin. Ya, muhsinin. Coba sekali lagi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Kasih Bu. Yuk.
Udah nggak ada ya? Oh iya, Sasmi, silakan. Kasih, Bu. Hmm. الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Ulang ya, Bu. Coba ulang ya. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Panjang D-nya Sasmi. Iya, Bu. إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Ya, udah habis semua ya. Balik ke awal. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم
بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلنا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ya Nanya panjang. qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin
Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihun. No. Arba'ina sanatai. Arba'in. Arba'ina sanah. Boleh berhenti kalau di sini ada berhentinya wakaf. Ada dua itu, jadi nggak boleh kan dua-duanya. Ada dua wakafnya di sini. Ada titik tiganya dua. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqqi id Udah, qarrab. Mande. Ya. Nggak usah diulang. Langsungkan aja bil Oh, ya. haq itu kalau di sini wakaf wajib gitu, wakaf Oh, mim. di sini nggak ada. Oke. Is qarraba Agak lembutkan jangan is kom iz qarraba qurbanan astagfirullah. Iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ya fatukub bila ya. min Fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir. khar, Qal bukan khar minal ya. akhir. Walam yutaqabbal minal akhari fala astagfirullah. Walam yutak astagfirullah. Walam bal Walam yutaqabbal minal akhari qala aqtulannak. qala la Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La im sabata ilayya yadaka. ulang la im basatta ilai La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaik. Bibatsiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismik. Antabu bi ismi wa ismi. jalan mana antabu a dulu baru biis Antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhih. Faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Faba'asallahu ghuraban yabkhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yura fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawati sawata. Fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Qala ya wailata
qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Astagfirullah. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillah. Yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah
Wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumi akharin. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i. Yaquluna in utitum hadza fakhuzuhu wa illam tu'tauhu fahzaru. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika allazina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Fa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah. Fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dzalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala
تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما نزل Anzala. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف Panjang Pak ya, wal anfa bil anfi wal nggak panjang fa dan fi-nya. Coba ulang dari wal anfa. والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص. والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن
يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Nggak boleh berhenti di situ, Bu. Minta ulang dari wama unzila min qablu wa an diteruskan di situ. Wama unzila min qablu wa anna aktsarakum. Jangan tertahan dulunya. Wama unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadal taghut. Ulang dari waja'ala minhumul qiradata wal, nggak ada yang panjang di situ, coba lagi. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Wal khanazizinya panjang. Dari wal khana aja ulang. Khanazira wa abadat taghut. Ulaika sarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri. Pindah, waqad dakhalu itu nggak boleh dipantulkan dalnya karena di depannya juga dal ya. Waqad dakhalu ditahan diteruskan ke dal, jangan dipantulkan dalnya. Ulang lagi. Wa idza ja'ukum. Wa idza ja'ukum qalu. Pindah, U-nya kan panjang. Perhatikan yang panjang-panjang jangan dilangkah. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Ulang lagi dari wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad. Nah, kalau qadnya itu baru dipantulkan ya. Wa kum
qalu Dari waqad dakhalu aja ulang. Waqad dakhalu. wa qad dakhalu bil Pemindah, jangan di waqad, jangan diputus. Kalau diputus jadi kalau kalah dia langsung ditekan ke dal. Waqad dakhalu. Laqad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Ya. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus Wa aklihimus labi sama kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimul Maknanya jangan tertahan. Wal ahbaru an qaulihimul isma wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus Ya. labi sama kanu yasnaun. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Teruskan, Bu. Ya, mabsutatan Ta yang pertama tidak panjang ya, ta besar tidak panjang, yang panjang itu ta kecil ya. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. bal yadahu mabsutatan. Sunya panjang, mabsutatan. Tebalkan ta pertama, tipiskan ta kedua. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. U-nya jangan tertahan. Yunfiqu kaifa yasha. Bal yadahu mabsutatan. Tebalkan ta yang pertama karena ini ta besar ya. Qota. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Wa yazidanna katsiran ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naral lil harbi atfa'ahallah wa yas'auna fil ardi
Nggak boleh berhenti di tol di hak Allah, tapi hanya Ya. itu dengan dihilangkan ya. Lil harbi atfa'ahallahu wa diteruskan di situ. Ulang dari lil harbi. Lil harbi atfa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Yuhib itu hak kecil ya, jangan yuhib ya. Dilatih-latih membaca hak kecil, jangan dibiasain hak kecil disamakan dengan hak besar. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Coba lagi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Makasih Bu. Yuk sama-sama Bu Minda. Silakan Saskia. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fala ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik. Ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan
كذبوا وفريقا يقتلون. Ya, Muhammad Nabil Quran, pembaca terakhir Ibu Ima Rianis. Silakan langsung 2 halaman ya, soalnya orang udah cuma 2 kali semua. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, halaman 120 sekarang. Bis. Wahasibu alla takuna fitnatum fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu kasirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Laqad kafara alladzina qalu inna allaha huwal masihu ibnu maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله سميع عليم. Buatnya nggak ke bawah. Wallahu huwas samiul alim. Ya, Bu? Ya, satu halaman lagi. Akhir
Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu Tara katsiran minhum yatawallawna allazina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi Wan nabiyyi, jangan tertahan i-nya tidak panjang. Wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun latajidanna dan nasi adawatan lillazina amanu al-yahud wallazina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum dzalika bi anna minhum Sisi, yang pertama ya. Dzalika bi annahum qisisina wa yang pertama sinya tasdid ditahan ya. Sisi. Dzalika bi anna minhum qisisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Sadaqallah.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Silakan artinya Bu Ima Rianis. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Iman, terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Sekarang saya kembaliin kepada Mandih Tati. Silakan Mandih. Oke. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti acara tadarusan ini. Untuk diketahui malam ini untuk sementara kita akhiri karena minggu depan kita tidak mengaji karena ada Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu kembali setelah Hari Raya. Alhamdulillah kegiatan tadarusan malam ini telah selesai. Semoga bacaan Al-Quran yang telah kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi pahala dan penenang hati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti tadarusan ini dengan khusyuk. Mohon maaf apabila selama pelaksanaannya terdapat kekurangan. Dan juga tentunya kepada Radio Gebu Minang ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.